some wajimani guasie. A differ no some wajimani guasie. Quasia for a differ. A Jimmy, just a Jimmy and Kuan. Over pretending. Over sending patonka. Well, so are you and guasia? Maybe I can wait. Maybe I can. O members and quasia for the guasero. A bois. God bless you. Abusia Sabra me no e ka say de man penin dada John Dramani Mahama say ono e na ababe president elect after 7th December mimi de etwem ye de abato no shares no no e na Ghana fo ato ne so aba e kire so wo pese oba no bedi oban so se man penin na onyi emfi bia ye we eno e na Prophet Kumchacha after sapapai aba bedi nkunim na ababe president elect no Prophet at the 30 minutes I release 2 videos. Some videos no and I made eba beso mesra so benya botre e de ma me na afi wafa Prophet Dr. Abednego contact e wase ho na wa friend no concerning your spiritual problems afi subscribe my page we e too much gh e ya kan na fa be on ka ho se ne be ye na upload bia ba unsa ebetimi aka abusunya ma yen hye yonkomo no ase se ye be kai Prophet Kumchacha yenim no se ono na nka ebri bi etwem prophet ye na dwe se enka wo ba bete party kra no akwa stande se okwa stande se Ghana for yentu no so aba no ono so emma Ghana president ana ne party ne din no kum party na de se ne ka oba de ne ka yekum kom yekum yare yekum ohia yekum ahokyere bibia emwa emma ya setena mu yen ho enhen ha ye no na nka Kumchacha kire se yekum ni nyina e de afiri ho obi nnim ne afiri soro eba bete bayre ahomam a entime ma bayre amma akese ekoda sore ya Kumchacha kire se ne so ade hu se nkopeso baye mampene no wajemu edi ato a odi ne support akwakotai NDC fo eche osusu se womo ene betimi aboa ema onu ne so ade hu na nkopeso baje Ghana no ebetimi abam enu nti ene odi ne support ekwakotai womo echi no na ye nyina so edi adanse se abato ya yetu ye asofo dodo na ena eba ebehye enkom ene womo ehye ye editi AJM ene womo so a ehye enkom no ekọ edema mampani abede echi Dr. Mahamadu Bawumia womo nyina Kumchacha aye video edi amom abo na adwen edi akere sa asofo na ebehye enkom na ammu no wose womu nyina omu ye fake prophet yenim se sa asofo no so bebre ho a womu nyina eye Kumchacha ne namfofo na fe ba ne sen ena watwa ne ho a oba bebobo na adwen edi akere mu enu ye video amede ba beso mu enu koda nche no Prophet Kumchacha assign edineni asi agrada eso se ne yenim se agrada ahyase no nanka ye nyina yenim se mama parts eyobi a or support NDC ye pa ya Prophet Owusu Bempa kwa kokoshe enkom no maami ba abonte be kire se wo mu NDC fo ne de omu nim pefe se mampani dada John Dramani Mahama ena aba no obedi mu nkunim na se Reverend Owusu Bempa edna no aba betu mu ntene o ma nipa ibo mu nyedin efise se nkunim die no amba amfa ma NDC a papa na so be ya hye ye pa after se maami ebeka asa ewie no ye nim ne ekosi ye na ehu ya se watwa U10 ede ne support ababema Bawumia na enu achi no ena ne support no de baba Bawumia ene ne nkomhye no behye ye no amam ena Prophet Kumchacha se mama part na asa agrada ne eba iwuchi osimidi ena ose na esumu na ne eba yi ewo abusua wabọ na adwene yie ede mama part na ene me wadifo nkwasiafo ni bi so adenti na me wadifo nkwasiafo ni bi so hwa ya beto aba na edifo more than 15 ana aba social media ana Bawumia anwini a kwasampadi ba akosi ya mehye na so dan na we nso de aba ana Bawumia anwini a ana muntwa eja eni mumfa paturo mu so na mumfa eja enka won hye ana Bawumia anwini a ana metu Afrigana ana mekwa akotena Togo ana Bawumia anwini a that is nyame nyame twa sadifo no ya na mu wiwi tofe na famu tirimu a na kamo ne nkwasigasem wonse ye to abawie no samu manim guase kwasampani difo won wanim guase amojije wo social media that is mu bomu tirim ane kensam ewo bre nyame enka bibia nkyele mo wonse eto da bia ya na munti enipa bebredi yaw ewo nyame ho so can Romans chapter 2 verse 24 that Paul said and
enamadifo nkwasiafo webi enti ya se nyame din ewa amamem na eye by force se nkom eye by force se di ye nyame nyi kira wo no beka na eye by force opa wo trendia na usi nyame ye yi akire me ena di ye nyame ye yi akire me saba wumi abewi ne no amamu a ena mi ni sofo biyam ena ya mehema so dai hwa ba papa mo ni so social media no so san kwasiasem we no this nonsense must stop ma papa mo ni so left and right because of Jimmy Jimmy no ya nenne ye nwadifu papa sa odifu be beka samwa na ye hu papa ene ye hu bone Paul kind our 2 Corinthians chapter 11 13 to 14 Paul says any pabi owa ya asomafo atorofo aye nyuma yefo na adafo a waye won se Kristo na asoma won ansam agimani nguase adifo no ansam agimani nguase kwasiafo adifo agimie chase gimie nko a obe patrende obe se ni pata wonka wa so waji wani nguase amebi aka woyele amebi aka o members nkwasiafo na egu ase no aboa. God bless you. Na me wa ha because of okonfo agrada. Pacho okonfo agrada etie ni pa. We amaba no mama na temudi. Eya asem na me be kan kire won adwenkyele. Edi se bia o ba be reply me. Na wo di atemudidie ba na maboaboa me hu yie na maba. Na ye Ukraine ne Russia. We di eya asem bisa. Sabe konfo agrada why you want to say obosoma kotre why you want to say obosoma kotre u change colors that wa ko left no about right ya ba beto aben na ebeka na wotwe ase na wotwe mi no da obeso si John Mahama so ma hu spirit ya ebe wura wo say yes modi say ye livieta say ye abadom say ye edia me hu spirit ebe wura wo da be gu John Mahama hu fi sabe yanto aba ema obi a odi ganiska ebe ba ko fa sequence o kan ya to explain say papa no sabe manu me be say mo yedu sa papa no sabe ni bema ade da bonten awo asem na wo ka no that Ghana fu nyina nim say nya no kore that sofukum chacha nim say nya no kore ana wo konfo agrada ana wo ba ye na wo be gu papa no mfi ebe gu papa no anim ase da ba ye na ana Dr. Bawumia na eba ana be peja Bawumia wa be peja na wie ana wo nkom se no amam ebisa me minim se nya nyame na yi bibi a kira wo ana wo nkom se na amam ana ato afa wo won se John Mahama aba power na ebia enipa bi won wo problem ebi ye mra kwan so ye law ya de wo ba fa so ntino o san ya da no wo twa kef asia ba be presi John Mahama hwa wanyia ye yache wanyia yache sabe ya ye du ba bi e den no ya ne ye kasa wo system ni mo ye kasa enkrofo di moto ani ka chesi yen anyame dom yato abawie ama John Mahama ewiniye hwa okonfo agrada dia wo ya na I don't like it the ulem that was said akofa John Mahama picture and I would yabu wachina and then you press na pacho John Mahama won kase wo hiya wo press biase be press no what you say dame mu odin no ane mu odin no wo be gu nanim wase wan me press no enye na ena wo ba be press no eti hwati ye dia me catch no konfo agrada hwe
say ya di John Mahama e siso e ye 7 January na wunnim na wo ba wo bia na me ni wani hia konfo agrada na me ni wani hia konfo agrada jade wo ya no ba bia wo di ani di wo awai what say wo wa dey say wa komoda eti adwen no e ye fast wo ye fast you be a faster and why dey say wo no what na konfo fie da eti wo no unim trekes hwa dia wo ye ni nyina ye hu asie eti no aheda eni John Mahama picture abo wo dem was office ho na wo pressing no dia wo ye we bia no emfa we no eye kolo mididi osofu kum chacha wo de bedidi matem na me so memo wa me ho na me mra nyame hira obi a bye bye. Entebusia say na kum chacha ensem no ekoya mede ababesumo ma me hu comment e wo video yi ase na we subscribe e dem page we eye too much gh ya kan na fa bell no e kan sa no upload bi aba on sa ebetimi aka all the social media handles so ko wa eye too much gh ya kai se obe like no wa share wo ho so e de ama me makra